Iyan de masih kaca di sama kaca. Mai gana canggih tukat sama leleng. Pilih ngasan calon dite. Frans Rame. Nai canggih tukat sama leleng. Neka ma boleh entai neka boleh curu. Pilih calon dite ngasang Frans Rame. Ajang lonto sama. Itit pau macam tahu bere lonto pedek. Pilih Frans Rame. Calon kepala desa Bangka Ajang di Telamae. Pilih Frans Rame neka molentai Kudut Pandai Jaya desa Bangka Ajang di Telamae. Mai lonto sama di Telamae. Ite Bangka Ajang sama koe bantang. Neka boleh tae pilih Frans Rame di Telamae. Ite Teo Ajang sama koe bantang. Pau aku bere coba lonto pede. Pilih Frans Rame neka boleh tae ite labai. Ende aku emak oneka koe behan. Ase aku kae neka boleh tae. Inang aku amang cakoe batang Frans Rame pilih deh. Iyan de masih kai. Mai ganai canggih tukan sama leleng. Pilih lite calon anak lite Frans Rame ho. Kudut Pandai Jaya desa Bangka Ajang. Kia tapas nam caulanduk molor lonto bongkok. Di desa Bangka Ajang. Maiga nakita beki pau bere Ajang. Maiga nakita te pilih asa Frans Rame. Calon kepala desa Bangka Ajang di Telamae. Maye sekain de mau tanara. Pilih Frans Rame go kurut molor ngrolon di desa Bangka Ajang. Pilih Frans Rame neka molentai Kudut Pandai Jaya desa Bangka Ajang di Telamae. Mai lonto sama di Telamae. Desa Bangka Ajang sama koe bantang. Neka boleh tae pilih Frans Rame di Telamae. Ite Teo Ajang sama koe bantang. Pau aku bere mai lonto pedek. Pilih Frans Rame neka boleh tae di Telamae. De aku emak neka koe
Frans Rame di Telabai. Frans Rame calon kepala desa Bangkajan.